tsena tsa morao go tlisetsa tsona ka botloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Dihloho tsa tsona ke tsena di a latela. Destruction of property, attacks on business, looting, violence and any attempts to undermine public order will not be tolerated. Maemo a tshireletso a tlo matlafatswa jwalo ka mekgatlo ya baahi e tlo tshwara mowanto ka labobedi. If the government is going to be spending 600 million rand, then they must work for it. They must show us that they can be able to protect the country. Mekgatlo ya baahi e qosa mmuso ka hore ha o behe ditabatabelo tsa Maafrika Borwa ka sehloohong. You knew that Stolz and McKenzie and the other people said in their statements they got information about the stones from witness K. Motlatsa-hlooho ya sepolesa sa Ekurhuleni Julius Mkhwanazi o ne a fana ka bopaki hape khomisheneng ya Matlanka kajeno. But it can be historical for South Africa to be in the second round. So it's a big motivation for us to do it well tomorrow and to win the game. Dipapading Bafana e tlolwana ya khumamela kgahlano le South Korea ho fetela makgahlelong o latelang wa tlhodisano ya mohope wa lefatshe wa FIFA. Moikeboela ke o amohela kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le le hae ke o hasetsa puo ena ya ditaba tsena tsa Sesotho le mphoteme puong ya matsoho. Sepolesa se lebeletso sebedisana le dikhampani tsa balebedi ba private o matlafatsa tshebetso ka la bobedi la beke e tlang. Mekgatlo ba ai e file melata e senang ditokomane ho fihlela ka la 30 hore e kgutlele dinaheng tsa boyona. Boipelaetso bo neng bo bonahala Gauteng le KwaZulu-Natal ka 2021 bo tshositse ba bangata Afrika Borwa. Sepolesa se fumane ho le boima ho tobana le diketsahalo tsa dikgoka le boshodu ka nako eo. Batho ba fetang 300 ba hlokahetse. Kgetlong lena sepolesa se ikemiseditse eng kapa eng e ka hlahang ka la bobedi. The blocking of roads, intimidation of communities, destruction of property, attacks on business, looting, violence and any attempts to undermine public order will not be tolerated. Sepolesa se lebeletse ho tiisa letsoho ho batho ba etsang ditlolo tsa molao. In terms of the magnitude and the readiness, we are confident, as we've said, without sharing air and on-ground CCTVs and all other devices that you know, we are confident that the industry is ready. Ditsebi tsa tshireletso di amohetse tshebedisano mmoho ya sepolesa le dikhampani tsa balebedi ba private. The role of private security companies in containing the crowds on the 30th of June is very, very critical because security companies are what you and I would know as force multipliers. Ati lotona la tshireletso Enji Motshekga o boletse hore sesole se malalalaotswe e bang se ka bitswa. Sepolesa se boetse sa etsa boipiletso industry ya ditekesi ka la bobedi ho se be le tshitiso ditshebeletsong tsa dipalangwang tsa baeti le ho etsa tshitiso moruong wa naha. Mokomishenara wa naha wa nakwana o re ka la bobedi e tla tlameha hore e be letsatsi la khotso le botsitso. Ho sa le jwalo re fumana hore baemedi ho tswa mekgatlong ya baahi e 20 ana le metsuisupileng ho kenyeletswa le March and March Operation Dudula le Put South Africa First e re ho keke ba le diketso tsa merusu ka la bobedi. Dihlopha tsena di tshetletse baqolotsi ba ditaba puo Midrand kajeno moo ba qositse mmuso ka hore ha o be ditabatabelo tsa Maafrika Borwa ka sehloohong. Whose responsibility is it to protect the country? Is it us? It's definitely not our responsibility. You can't place that on us. If the government is going to be spending 600 million rand, then they must work for it. They must show us that they can be able to protect the country. We can't be crying every day over our borders being porous and them failing to protect us as the citizens. And when we decide we want to stand up against them, suddenly everyone has a voice about how we must take responsibility. Who takes responsibility for all those children who are out on the streets smoking drugs? Who takes responsibility for all those things coming in our borders? Who takes responsibility for all the human trafficking that's happening in this country? If anyone wants to point a finger
at someone who must take responsibility starts with those who allowed illegal immigration in the first place. Ge sa le tabeng ena re fumana hore sepolesa sa province ya North West se bolela ha maemo a tshireletso a tla matlafatswa madibuong a province nakong eo a tshetlelang baqolotsi ba ditaba puo Mahikeng mokomishenara wa nakwana provinceng ena wa sepolesa e leng Rhino Naidu o re ba lebeletse tshubuhlellano ya melata e kgutlelang dinaheng tsa bo yona. There are threats of shutdown of certain services, etc., shutdown certain areas. We will address those within the prescripts of the law. Some of the areas that are reinforced beside the central business areas and the prioritized areas includes the ports of entry. As you know, this province has got 8 ports of entry, and they might become sites of the hubs of movement of people. So part of our contingency planning covers the fact that we might suddenly get an influx of people that want to return to their countries of origin, etc. Come the 30th, Northwest will still be a normal day. Our children will be able to go to school, our communities will still be able to go to churches, will be able to go to town. And we are assuring you from the briefing that we have received, this is a normal day. Ha re fetela Cape Town re fumana hore ditho tsa komiti ya palamente e sekasekang taba ya phalaphala di file ho fihlela ka la 10 Phupu ho fana ka tlaleho e ka ha mehato ya tshebetso ya komiti le mabitso a bonkgetheng bao e tla ba bafatisisi ba bopaki. Qeto ena e fihlelletswe ka jeno nakong eo maqwetha palamente a fanang ka moralo wa sethathong wa tataiso dithong tsa palamente. Komiti boetse ya ama qeto ya motsabaisi wa dipuisano Thoko Didiza ya ho se hanyetse kopo e potlakileng ya mopresidente Cyril Ramaphosa. Ratela pele ka ditaba tse re motlatsi wa hloho ya sepolesa sa Ekurhuleni ya kginnweng nakwana mosebetsing Julius Mukhwanazi o ile a lemosa hore a gaotse ho bapala ka mora ho latola hore ha tsebe Pakikeng. Pakikeng o ile a qosa Mukhwanazi ka hore ke yena ya ileng a rera boshodu boneng boreretswe ho utswa mahako ya bohlokwa a boleng ba diranta tse dimilione tse 14.9 ho monga ona ho la Khilani Johannesburg ka Hlakola ka 2023. Pejana bopaki ba motlatsi wa hloho ya mapolesa a Ekurhuleni a kginnweng mosebetsing Julius Mukhwanazi ba hore ha a tsebe Pakikeng bo ile ba kgutlela ho mohlorisa a ne a boela a hlaha ka pela komishini ya Madlanga moo a ileng a amohela hore wa motseba. You were deliberate because you knew that Stolz and Mackenzie and the other people said in their statements they got information about the stones from witness K. And it was in that context that you were then asked, do you know this person? And your answer was, no, I don't know this person. Pakikeng e buile hore boshodu bo neng bo rerilwe bo ne bo etsetswa motho e mong a bitswang Jango Simon a ileng a ba lefa tjhelete ya diranta tse dikete tse 110 bakeng sa ketso eo. Tjhelete e ileng ya arolelanwa ka ho lekana hara mapolesa a mahlano la ho le jwalo Mukhwanazi o hana tlaleho ena. Denied meeting at the car wash, I don't know which car wash, denied anything that has to do with money. Ho feta moo Mukhwanazi o ile a bonahala a fetola bopaki ba hae ka hore Pakikeng o ne a amana haholo le mapolesa a Ekurhuleni ka ha o ne a tseba ebile a tlwaelane le ona. It has been mentioned that she was part, but even though she was not physically there, that means she secretly planned this thing. Komishene jwale e tla tlameha ho lekola bopaki bona bo thulanang hore e tla e fumane hore ke bopaki bofe bo amohelehang. Ka ho leleng mohwebi wa North West Suleiman Karim ha o bonahale e ka o tla hlahella ka pela komishene hosane lefapha la ditaba la SABC le fumane menyenyetsi ya hore o amohetswe sepetlele. Komishene e tla tswela pele ka mosebetsi wa yona hosane. Mui ho ipitsa menyenyetsi ya hore Vusmuzi Cat Matlala eo a belelwang ka ho ba kokonono ya lequlwana la dinokwane a ka nna dumela molato le ho fetoha paki ya mmuso nyeweng ya hae ya diranta tse dimilione tse 228 ya kontraka le ditshebeletso tsa sepolesa sa naha ya Medicare 2024. Matlala o ne a hlahile lekgotleng la dinyewe la Mastrata la Pretoria ka jeno le ba qusuwe mmoho le yena ba 16 ba kenyeletsang mapolesa ka sehlohong ba tobane le diqoso tsa boqhekanyetsi le ho pata mohlodi wa tjhelete ka bolotsana. Le khotla le nkile qeto ya hore nyewe ya Matlala e tla dula ka ho arohana le ba qusuwa ba bang
moo ho nang le tumelo ya hore ho tla etswa tumellano le mmuso ka kahlolo ya hae. O tla hlahella lekgotleng la dinyewe la ditlolo tsa molao hosane. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le ho lehae. IEC e tswela pele ka ho hlokomedisa baahi ba Afrika Borwa ka bohlokwa ba dikgetho tse tlang tsa bommasepala. Komishene e boetse kgothalletsa baahi ba dilemong tsa ho kgetha ho sebedisa mokgwa wa online ho ingodisa le ho netefatsa dintlha tsa bona. Re ntshetsa taba ena pele ka ho buisana le mohlanka ho tswa IEC e leng Municipal. Ntate Pitso ha re o amohele ditabeng tsa Sesotho ho SABC 2 phirimaneng ena. Ke leboe ho re fa monyetla jwalo ka baahisane re kgone ho bua le ba shebileng taba malapeng a bona kaofela ka ho fapafapana. Jwalo ka boingodiso ba mafelo a beke bo fetile, boingodiso ba online bo tsamaya jwang? Online registration bonneteng batho ba ingodisa ba bontsha thahasello ka hore ha esale re qadile ka process ena online registration batho ba fetang 300 ba se ba ingodisitse empa neneng bekeng ena tswa go feta ya di 2021 June batho ba ingodisitseng online fela ba dikete tse 139,000 ba ingodisitseng. Jwale re shebe hore na hantle mokgwa o sebetsa jwang ha o ka hlalosetsa mmui wa rona ya lapeng kapa moahi wa Afrika Borwa? Online registration ko re motho tshwantse a kene website ya IEC la ke gola batho ba se ba bona hore IEC hore o sebedise online o website ya yona ha o patale letho go ntho thweng ho ke free access batho ba patale letho o gona fela la ituletse lapeng mono o kene website ya IEC o etse ntho thweng ke profile o ingodiso o etse profile e tla o fa one time pin e tla reng ha o qeta o fumana one time pin eno e be yona o tla e sebedisa go kena online bo so kenya mabitso a hao jwalo ha o qeta o kenya mabitso a hao e tla o kopa hore o nke senepe sa pasa ya hao o se scan o se kenye in the system le sona ha so qetwa etsa jwalo system registration ya hao e tla be se in the system but it's very it's not yet approved one tshwantse e fihle ka rona ka morao in the back end ntho tweng ke back end re share gore ntho tse di ngolitseng hantle di ka mosheng na o kentse address ya o hantle gore ha re batla gore re kenye address ya voters rolling re se re kenye ile the correct address obane ha address e se e sa hlaka hantle e tsa ho be bothata ho batho ba batlang ho bua le bakgethi malapeng a bona ba tsebe ke motho ofeng ke motho ofeng a leng registered ke motho ofeng a seng registered gore ba se ba senya nako ya bona ba ntse ba tsamaya ba bua le batho ba seng registered. Jwale re shebe hore na ho batho ba sa tsebeng ho kenya dintlha tsa bona ba ka thusa jwang? Ona tsela tse ngata tse le ka etsang ha o sa tsebe o kenya ntlha tsa hao wa kgona hore o ye ofising tsa IEC o bua le batho ba IEC ofising tsa bona hore ba o thuse ho ngodisa empa la hopola re South Africa bongata ba batho South Africa ba na di cell phone ntho e thweng ke penetration ya di cell phone South Africa e bile di feta bongata ba batho di over 120 million di cell phone ho bolela bongata ba batho sa ba tlwaetse ho sebedisa di phone ba tlwaetse ho sebedisa di phone ha ba etsa ntho e thweng ke online banking ba sebetsa o sebedisa di phone ntho tse ngata so batho ba se ba lo reka dijo ba reka dijo ka di phone ba reka dijo jwalo le diaparo ka di phone bongata ba batho South Africa ba kgona ho sebedisa phone empa neneng ha ona le mathata o ka kgona o ye ofising tsa IEC o fihle ba kgutla ba o thuse mone alternatively o ka nna letsa online o ka letsa toll free number ya IEC which is 0800 11 0000 o kana phone mono hore IEC e kgone hore mhlomo you thuse ho nka ka di ka motjha jwalo hore o kgone ho tseba hore o latelle ntho tweng di step by step. Date Pitso ke le buile haholo ka nako ya mohlomphehi. No Muyo re neng re buisana le yena ke Municipal e le mohlanka ho tswa IEC ha jwale re fetele mabenkeleng. Mwe re hatela pele ditabeng tsena tsa Sesotho SABC 2 le lehae.
Mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa ditjhelete tsa Kanimaluleke o re hona le matshwao a pele a ntlafalo sephethong sa ditjhelete tsa bommasepala tsa selemo sa ditjhelete sa 2024-2025. O hlahelletse ka pela komiti ya palamente e tadimaneng le bommasepala le ditaba tsa marena. We actually reached a milestone of 98% timely submissions of municipalities across the country. We are a long way from where we started. And if you look at the bar on the very bottom part of the slide, this 98% is in fact a historical mandate. We've got only 2 audits that were not subject to our report this time around. Nala in the Free State, which submitted late, but we've subsequently completed their audit and they received a qualified audit opinion. And then we've got Maludia Pofung. They submitted the individual financial statements and performance reports for the municipality and the entity. However, they have yet to submit the consolidated set of financial statements for us to complete the audit. Jwala re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala gore nya bohlano. Ranta ya fokola kgahlano le dolara ya America. Diabo le tsona di ya sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli tala ya Brent ya sebetsa hantle ka ha ine we ba ka $73 barrel. Dipapading re fumana hore motsotso wa nnete o fihlile. Bafana ba na le monyetla wa ho ipea maemong a matle ho feta mokgahlelong wa mantshano dipapadi ho fetela mokgahlelong wa mantshano dipapading tsa mohope wa lefatshe wa FIFA. Bafana ba tseba phephetso e boima eo ba tobaneng le yona kgahlano le South Korea. Ka morao atleha bakeng sa dipapadi tsa mohope wa lefatshe wa FIFA ka lekgetlo la pele dilemong tse 16 bafana ho tloha qalong maikemisetso a yona ke ho fetela mokgahlelong o latelang. La o le jwalo ka mora papadi e ileng ya fela ka ho lekana kgahlanong le Czechia ya bekeng e fetileng. Mokwetlisi Hugo Bruce o utlwisisa hore ha o letho le ka amohelehang ntle le tlholo kgahlanong le South Korea. But it can be historical for South Africa to be in the second round. So it's a big motivation for us to do it well tomorrow. Dibapadi tsa bafana di utlwisisa hore di lokela ho ntlafatsa mmapalo e le ho phethahatsa toro ya tsona. Sebapadi sa bohareng Sephepelo Sithole o tla boela a fumane monyetla wa ho bapala ka mora hore a fuwe karete e kgubedu papading ya pele tlhodisanong ena kgahlanong le Mexico. Obviously we are playing against a very good side. We know their qualities, or we know how they play because we did our analysis, and I think as the coach have said, the only thing that we need to do tomorrow is to win the game. Kamora ho qeta dibeke tse fetang tse 3 Mexico, Bruce o re dibapadi di se di tlwaelane le maemo a lehodimo a tjhesang a Monterrey. Maybe because we are Africans, we adapt more easily, maybe at that weather condition, but again, it's for both teams, and we will see tomorrow. Batshehetsi ba dinaha ka bobedi ba bontshitse tshepo ho dihlopha tsa bona. Bafana yona the hope of the nation. Sports unite. Sports brings people together. I'm rooting for South Korea, but I'm also wishing good luck to South Africa. Papadi e tla bapalwa ka hora ya boraro hosane hoseng. Mui o bona eka bafana ba tla fitela mokgahlelong o latelang ba ikutlwa ha o ka kgethiswa video WhatsApp kana a latela. Ke bona bafana ina le monyetla o mobotse gore e ka hlola South Korea go sasa ka masa empa ge ke lebeletse South Korea e tlotla ikemsheditswe kudu bjale ka ge ile gore e hloka fela ntlha e tee fela gore e kgone go fetela legatong le letelang ke ka go e leng gore ke fa South Korea monyetla o mogolo a ka godimo go feta bafana. Nna ka re bafana e latlhegetswe mo motshamekong o fetileng re ipone diphoso ke nagana ge Hugo Bruce a tla ba di lokisitse ke bona bafana ya go tlhola ya go fenya motshameko o latelang halala bafana halala masego le matlhogonolo ke yao. Nna ke tletse ka letshogo gobane papadi e ile go ba ye boima go dihlopha ka bobedi empa le ge go le bjalo ke lakaletša sehlopha sa naga sa bafana mahlatse le mahlogonolo gore ba thope papadi eo gomme ba kgone go fetela legatong la tše 32 tša mafelelo.
go bolela nnete ko re le papadi ya rena ya setlhopha sa rena sa naga sa Bafana e tlo ba papadi e matla kudu ka matla mo le re Bafana e tlo tshwanela ko gore e šome ka matla go thopa papadi la mara go ya ka tumelo ya ka ke re setlhopha sa rena sa naga sa Bafana se lo thopa papadi la ka dino tse pedi go ete ke re halala Bafana Moirele boela maikutlo a hao ka mehlahleng. O ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka SABC Ditaba, X ke @SABC_Ditaba, le ho phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ka @SABC Ditaba. Se lebale hape mmui ho bua ditaba tsa rona kanaleng ya rona ya SABC le hae ho SABC Plus. Khaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Bolepi bo latela ka lefu Motaubu. Salang hantle. Se di songona monna ke a leboa ba boima dume sa bolepi se mega jana tlhokomele hore pula fela tse hlakile di ka lebela hona ka apintoni ho akaretsa hona ka harudi a re sentse ke sa hona ka re qebega di nyoloa jwalo tla fitla hona ka motata o tla fitla hona ka hare ho thekong ha karolo tse dintsana ho se pula tse lebetseng ho sane pula tse matla di ka lebela hona ka di are di akareka ka satellite jo ho tla jwalo hona ka hare ho qebega ha sentse re shebelena ka apintoni tle be fela pula tse hlakileng di bona hala hape hona ka re bua le hole ha re shebela ka mafikeng pretsana mlodi le burumba Freestata ho pula tse buletseng fela le hore ba bolepi ba etsa tlhokomisa hore ho tlahle ho be le moya ena e matla ka thoko go mabopo re gateng teng bakeng tsa bosebeka jana le hosane ho tlakile hore ka Pretoria le hona ka Johannesburg ho sane o tlahle futhumale bolo wa khati di ka dingwana fela go mashome a mabedi ha wa re bala ka thao fitla hona ka haro ho polokwane le teng ha o phetho e kala ka mafatsane fela a itjadileng o tlhokomile hore ka mesino o tla jala ka hona ka haro polokwane re khara di tla fitla fela go mashome a mabedi a metso e mene ka ofela re shebile ka Thabazimbi e tla qala fela go robedu ho fitla ho mashome a mabedi a metso e tsheletseng ho paka re go tlahle futhumale mashishing o tla jala hona ka Carolina le teng o tlakile hore o tla hle futhumale mpa re shebile ka Emelelo hona ka Standard Town o tla hle ho bati di credit kala fela ho hlano ho fitla ho le shome le mtse e tseletseng ka ofela re shebile Peter Marisbeck o lundi sentse ke sala hona ka Fryhead boholo ba karolo e ka bua prima hona ho thekong hlokomile hore o tla hle futhumale di credit di ka udungwana fela ho mashome a mabedi a mtse emhlane ka ofela re shebile ka Kokstad e tla hle qale fela hore bo mo fitla ho mashome a mabedi a mtse o mong ka ofela re shebile Eastern Cape ka maletswaeng le teng ho hlokomile hore o tla hle bati credit kala fela ho hlano ho fitla ho le shome le mtse e tseletseng ka ofela re shebile hona ka no jole le teng ka mkhanda le teng ka mafatsane fela a itjadileng fela a daduma ho hlokomela le teng tla hle bole credit fitla fela ho mashome a mabedi a shebile hona Langsback le hona ka Buffalo le teng tla hle bati credit kala fela ho tshelela ho fitla ho le shome le mtse e tseletseng ka ofela ya re bala ka thaka boholong ba Freestata hona ka Northern Cape ho hlokomela le teng o tla hle ho pole fela ho sa enka re shebile ka apintene o tla jala ka Kurumari khati di fitla fela ho mashome a mabedi a mtse e mehlano ka fela hale ka Calvin le hona ka Rosa Talente o tla hloba di khati di fitla fela ho leshome le mtse e mehlano ka fela Freestata bo popara le teng o tla hlopole boholo ba khati di ka udungwana fela ho mashome a mabedi le tapong la Kharipi le hona ka Wepener o tla hloba di khati di qala fela ho nne ho fitla ho leshome le mtse e robedi ka fela hal Northwest teng o tlokomela re teng o tla hloipolle ha re shebile ka Ottosdale le hona ka Sesotho ke khati di fitla ho mashome a mabedi ka fela a re shebile ka Vryburg le hona ka Tosca se se ka down teng o tla hloipolle fela ho sa enka di khati di fitla ho mashome a mabedi a mtse plana ba buitsa pele dikalo a be etso khotso